lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye Yesu aliye ufufuo na uzima. Basi Yesu alipofika akamkuta amekwisha kuwamo katika kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari za ndugu yake. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yetu hangalikufa. Amen. Basi hilo ni somo refu, karibu mistari 20 ambayo tumesoma, kwa sababu nimetambua watu hapa wanapenda neno. Ndio maana tumesoma hivyo, ndio upate kuelewa mahali tunatoa ujumbe ule ambao tunaenda kuhubiri jioni ya leo. Jana tuliongelea Martha ambaye Mariamu ambaye alimuosha Yesu na miguu yake, akamuosha na nywele zake, na akampaka mafuta mazuri ya pesa ya bei kali. Na sasa Biblia inasema walikuwa na ndugu yake ambaye alikuwa ni rafiki ya Yesu sana. Na Biblia inasema alikuwa ako mgonjwa.